أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Svaka hvala i zahvala pripada našemu stvoritelju Allahu Đalešanuhu na blagodatima vjere Islama, na blagodatima ovoga Mubarek Ramazana i na blagodatima kojima nas svakodnevno obasipa, a salavat i selam šaljemo našemu poslaniku Muhammedu a.s., njegovoj porodici, časnim ashabima i svim dobrim Allahovim robovima, ako Bog da, amin, ja rabbel alemin. Poštovana braćo i sestre, dragi postači, svaki dan Mubarek Ramazana je jedna nova borba, jedna nova bitka sa svojim nefsom, sa svojim strastima, sa svojim porivima i slabostima, borba sa samim sobom. To je borba od zore do zalaska sunca u kojoj naš nefs, naše slabosti, naše strasti, naše mahane dolaze do izražaja, jer u toku posta, ukoliko želimo da naš post bude istinski post, moramo da im kažemo veliko ne, da ih odbacimo, da ih savladamo. Zato i jeste najveći džihad borba sa samim sobom. Ta borba sa samim sobom treba da traje tokom cijeloga našega života, ali u toku mjeseca Ramazana ona je znatno izraženija i mnogo veća. Zato ramazanski post uzdiže muslimane, postače na jedan viši duhovni nivo, oplemenjuje njihove duše, liječi njihova tijela, odstranjuje iz njihovog ponašanja sve što nije dostojno jednog muslimana. Svako od nas ima hajra, ima dobra, ali ima i svoje slabosti, svoje mahane i porive. Ramazanski post upravo te naše slabosti i mahane popravlja i na kraju i eliminiše i uništava. Nije samo post puko ustezanje od jela, pića i drugih tjelesnih uživanja od zore do zalaska sunca. To je vanjski smisao posta, onaj koji ima uticaj na naše tijelo, na našu vanjštinu, ali šta je unutrašnji smisao posta? Šta ramazanski post čisti unutar nas? Kako djeluje na našu unutrašnjost? Allah uzvišeni sa ramazanskim postom upravo želi da našu unutrašnjost popravi, ispravi, promijeni i prosvijetli. Zato i jeste naš časni poslanik Muhammed a.s. rekao: koliko je oni koji poste, a od posta nemaju ništa drugo osim gladi i žeđi. I ovaj hadis, šeitan, naše strasti, kola po čovjeku poput krvi, pa mu stjesnite prolaze glađu postom. Nemoj, brate i sestro, da budeš od onih koji od posta neće imati ništa osim glad i žeđ, već nastoj da budeš od onih posebnih, onih čiji će post biti poseban i imati vanjski, vidljivi, ali i unutrašnji nevidljivi uticaj. Kakav je to post? To je post čestitih ljudi i on znači spriječiti sve svoje organe da ne griješe. Kako to postići? Kako savladati svoj nefs, svoje strasti, svoje slabosti? To se postiže sa 6 stvari, a one su: prvo, obaranje pogleda i sprečavanje dugog gledanja svega što je pokuđeno, zabranjeno i ružno. Muhammed a.s. je rekao: pogled je jedna od otrovnih šejtanovih strelica, pa koga ostavi bojeći se Allaha, Allah će mu podariti iman čiju će slast osjetiti u srcu. Također je rekao: 5 stvari kvari post postaču: laž, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, lažna zakletva i pogled sa požudom. Druga stvar, čuvanje jezika od laži, ogovaranja, prenošenja tuđih riječi, bestidnosti, grubosti, svađe i pretvaranja, već zaokupi svoj jezik zikrom, učenjem Kur'ana i dovom. To je post jezika. Muhammed a.s. je rekao: post je zaštita, pa ako neko od vas bude postio, neka ne griješi i ne zaboravlja, a ako neko bude napadnut ili vrijeđan, neka kaže: ja postim, ja postim. Kako savladati još svoj nefs i svoje strasti?
spriječiti sluh, sprječavanje sluha da sluša bilo šta što je pokuđeno, jer sve što je zabranjeno govoriti, zabranjeno je i slušati. Zato je Allahov poslanik Muhammed a.s. rekao: onaj koji sluša ogovaranje je saučesnik u griješenju onome koji ogovara. Četvrta stvar i način kako savladati svoj nefs, sprečavanje ostalih organa tijela, dijelova tijela od griješenja, kao što je ruka i noga, u svemu što je zabranjeno i pokuđeno, i stomaka od sumnjivih stvari. Peti način kako savladati svoj nefs, da ne pretjeraj sa halal, dozvoljenom hranom za vrijeme iftara, kako ne bi pretrpao stomak, jer nema mrže posude Allahu dželešanu od stomaka pretrpanog halal hranom. Jedi i pij, ali ne pretjeruj. I prevelika požuda za hranom je strast, te je stoga treba umanjiti i oslabiti, posebno kada dođe iftar. Tajna posta jeste upravo slabljenje snage ili moći za strastima, koja je upravo sredstvo šejtanovo sredstvo na putu odvođenja na zlo. I šesti način kako savladati svoj nefs, svoje slabosti, svoje strasti, da poslije iftara srce treperi i bude u stanju nade i straha, jer ne zna da li će mu post biti primljen, kabul, a on hoće li biti od bliskih robova Allahovi, ili će mu post biti odbijen, a on biti od onih koji su omraženi. Strpiti se u pokornosti Allahu dželešanuhu je lakše nego li se strpiti kod kažnjavanja. Nakon svega ovoga, brate i sestro, o ti koji postiš, čuvaj svoj post i daj mu njegovo pravo. Obuzdaj svoj nefs, obuzdaj svoje strasti i prohtjeve, kako bi dobio sve one blagodati ramazanskog posta koje Ramazan nosi sa sobom, kako bi dobio Allahov rahmet, milost iz prve trećine Ramazana, Allahov magfiret, oprost iz druge trećine Ramazana i oslobađanje od džehennemske vatre iz posljednje trećine Ramazana. To je istinski uspjeh i to je istinska pobjeda. Muhammed a.s. je rekao: zaista je post emanet, pa neka svako od vas čuva svoj emanet. Svaki ibadet ima svoju unutrašnjost i svoju spoljašnjost. Ima svoje srce i koru, spoljašnost. Zato, brate i sestro, izaberi, hoćeš li da se zadovoljiš samo sa korom, sa vanjštinom, a ostaviti srž, srce, ili ćeš se upustiti u borbu sa samim sobom, sa svojim nefsom, sa svojim porivima i slabostima, sa svojim strastima i dostignuti suštinu i pravi smisao ramazanskog posta. Ti izaberi za sebe, jer na kraju svako će dobiti ono što je on sam izabrao. Ako već postiš, ako već osjećaš glad i žeđ, neka onda tvoj trud ne bude uzaludan. Upotpuni svoj post i objedini kod sebe i vanjski i unutrašnji smisao posta. Budi istinski mudžahid na Allahovom putu u toj borbi sa samim sobom. Allaha dragoga molimo: o Allahu, o ti koji ljudske dove i vapaje čuješ, o ti koji ljudske misli poznaješ, upotpuni naš post, očisti naš post, primi naš post i pomozi nas u borbi sa našim nefsom, sa našim šejtanima, sa našim slabostima, o ti od milostivih najmilostiviji, tako ti bereketa mubarek Ramazana. Amin, ja Allah. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.